So temi gora balad ba kwen ga tung nora. Ka gor no bana ta ga liengtin. Ka nyam siang la gwano bina ta ka ngej mirong ka ngwak tin tuo grei teka. Michirano won no temi balad jor la gwa wo dera mi de deran ta ka ngej de fully ko no bidwar be criticize the Bible itself. Me cheng naiti bal dor ke je time dor we mon millions and millions of people, and I believe there is almost 2 billion people that believe in it across the entire world. So take certain interpretations, take a duomi chalat ke je ki chalo na ke je madong daran gwai ke je tin or specific church leaders that need to do gwai ke kabo to la kwarlu kumi teach the la Bible, teach the la church. There are both. Kadara gwabo no there are a lot, and ngan chagwak na mene gwamen. No money. Question na jangwani kana ngaben tana three take dagaja. Daga ngay du boko kot. It's separate theology. Ngay du ka roino kot. Kana your personal grievances. La written quantity three take. Raude mete michi to okaji. If something happened to you that made you feel this way about Christianity, mete mi to okaji mikujile jako chirojek kajanta me kashiang Christian kashiang Christiani, then there are personal issue. Because 1081 many people do attack Christianity from personal hurts. 81 laran abo be Christian be kala jor ka gwaran che jagre de la jen chima okelu ka shi chadlo no jantan cha yino mial keje ke how you were brought up cha de judge no de judge no mite ke michi nyot ke mite michi nyot redo mite gwar michi jag re ngado du ko kot jantan de gui keje cha de gui no cha jinge jidi ki cha yino mial de no money take da ka quantity. So bawa ka kara right kada nguguri bilado ke nguguri bina non ka jamo nguguri bina rul ka jamo. Are you trying to spark intellectual debate? Jingur no bina ben right ke bina ben ta ka siang de guir siang ga jangwani, or are you trying to provoke believers? Ke gurno ne the content ka ngat ka kot ke ta ka ngat ke ye nan tere rieni kot bika benda re ngada dien. A question. Wow, you define your intentions. Manlodi lango. Because jana bana prevent ko ba ja attack. Manlodi misielat. Mitiga clear intentions. Aside from who attack ni believers. Ki take a chiang maguri bina gwirgeje. La guru bielat ka jomugo. Ko win take a mutual accountability.
be accountable for your action. Key things that you bring into public. Do you think attacking something sacred to millions helps your argument? Jegi e pijre loaidu, no mitaka guat re yeniti millioni, ki billions of people. Ilwage ngangnom dukana, does it help your argument? Do you think attacking something sacred to millions help your arguments? Miteneti time dori kangat kaje. Gwijeno michi attack kichi kapkor. Dere ngang nongdu men woni di lat dere lo. Te ngai ngwane mi di mi dere nyo. Ke kuidu jin kwandu. Ke bo nyo mi wo ngai ngwane du daga. Ko mirwaji to change a society. I think Waodi took a position me you are capable of any accounting guri bigere. Tika long a pico did go long megerica. But mirwaji position me changani 500,000 telekeji. Charge guru can. Then what are you trying to change? Chejek bonodi dwadi de. But attacking something sacred to millions of people. Me work and it baldori time dori. Kajek ye kien can raid. Guje charma go ki charmi je. Jaga jikaram pel ke jaga jikaram chipel. No money baba and pin a la reflections. Kaji. Yani miti ke chermala wai biro gui ke ne ke miro. Be reflect. Biro lo gui rechang ni ko kaja. Ko magwa ngori dir ger. Agwa kel. Kador dide. Then mana tele mi longi. Tele gwa within a man lady. Me pega ka gambela karo. Ko ndor nuara dide along. I think we are about 3 million people here, 5 million people. Me kwa mother nuara live from South Sudan to Ethiopia. Dide along. Kadarana gerge Facebook. Do you think I'm a ladika Facebook? Dara wara ina ba link ene diala nuara diala bigulong me gerika. Questions. So reflections. Lami let do bro good. Shaman gujraro ke nen ke bi telephone bi left bi camera bi good. Bro teach meman ladi te gwa be inang. Ke tala gwa be inang. So pete mi actually intellectual challenge ala oran ngwane du bi me yon bi tem jinkara. Gwaden guji be jinang tin ke gwaden guji be ji potin. Ko let kon ngwane ko tu kon ro ka te go ke tin gor kon ke bana chobre te ka kalani. Normal at work mite mi chijak la purpose mi bi deal ke. Ke mite mi chijak la strong cause mi guri bi deal ke. If you disagree with part of the Bible,
yani mijin chi ye ku chika gwa ka ta roi no kot ke ta Bible ka la book la roi ko den rel rod mi te ka gwa ye ku ke je then but take the ko jin shi Bible what she go. Have you studied it deeply? She go alone she ta ngai ma gwa reide ki chi ngai de mi wrong cha chob re du pit ka cha wo pe ni ka how deep did it reach your soul? Ko bi kule take a chance to critique ke bi kule take a gwat ko bi kule la jor fairly ka la jor mo wrong ko bi la fair ko ma gori bi la joro metere de ke bal dori metere de ke tan dori metere de ke dor ci dor ke la meta konten tere de dor so la goro bi te ngany mo wrong reidu bi kulu wone me bala ko ngeji pi de no cho chob reidu ka cha wrong reidu reyenu ku ka kichi te ngany ngwana mo wrong pen then bi kulu ben bi kulu banla chejan so gwa no mo mo wa ka point me dong there are consequences la rit ndiri jak ke duer ndiri pere dien the consequence of doing something man like a million people of going against something man like a bad dory time dory million people the consequences that arise with the fact that you are attacking this. What outcome are you hoping for? Ngum gori bo barar ke je run yuto ke michet ke lat ke lani ke michet ke no more. What outcome are you hoping for by attacking Christianity publicly? Jin ngum gori bo wa talk tuka kama nani shi talk ko ibijilo ako bi kapkor ki bi Christianity bi la jor ki bi kapkor ka social media. E wo yo bi solution o jegi ci Christianity ci reform bota ngam mi jidit kete ko mi jidin mi biyo larna no wana ka kodo me ka kodo mo ba kodo me bi Yeshu be wolen ke ba right ko den rel rode be wolen ka mi pit mi bi right kodo mo be mi bi right kodo me be len ke kodo teneti nani. What awareness are you putting on? Chikule taka realeka ka laniko ba ngajidi ana ka reaction itin bijak ko ladi ko kumi ngat ke neti time dori bad dori million people kuja attack reaction bijak reaction mo gwa ke reaction mi jia. So gwa you articulate your purpose gwa men ladi ke men lodi be realeka agwa ko bina kule te liang ke te mi la chali leader level eno jiran ti chop gwa mi di na right ke ja ba ji kuli choli ruech ki kwar ki both ram both na ki ram right na ki ram kwar mi gwar ke na ko me pit kon ji kon pit ba dab ji lagat ba ji rom ba iti ke mai ti ji tol ti ji ngo ni ji ba jo ne me je na ma gwa so bitok du bi ko ti and then
Bicho Buddha, Bikwen, Bita Gol, Bimulel, Bita God, and then Bicho leader level. Ko me jian dollar mo piam gana, and then your me chop muetka, Bikur Bieter, and then Bitaka Gol, and then being in which the Bawi Kana can be realika. Leadership level. Do you believe criticism should be expressed with respect? Tika ngat eno la jor, eno me la dur jor, diri la ke lut, diri la ka doblu da, especially on matters of faith. Micha kucho guami ladini rik ngatka ki ladini ti tanaka ngatin. Ko jin ejikwa kaune no teli ngat. Lakin miku barwaj. Ijin leader bi barwaj. Ladi mingat ke na ladi jor. Ejiram ke neti ke time dore ke millions of people. Capability as a leader. Ladu ke jor jaga jika leader. Ke jaga jika ramatot. Ko me pith kon ko bana ngwa kula ngai. And then bana gat kon leni pith ke bana gor kon leni pith no. Bana kulu wa wanya. Ko no laran ko jor. Gweje dwer. But ko koni ita kon ke new world order we are awakened. Ke chin ake you know la du ko jor dong di jagi michum ke magwa. Lakin michiro ko jagi jin leader. Diri be jagi no me to pije me di lad. No diri ko diri lad jor ke mangap ke na diri lad jor. I think our brand standard de bengach no miti ke leadership level be right ke tinga no ti charge be lower ke charge be nang pin. The comment kun thank you and kwanaka but dia changa belong kun gandia goro de tankun. Thank you. Thank you. So from a leadership level and standard, I have been a musician for many years. Kagoro biling bro palpen. Because I'm speaking from my standard as a leader. And musician, as a public figure, like Wikijin leader. Because Mechi show cholo, Nathan Contim Bay, Boka free, Laran Teddy no Beben Yarar, Jikel Baben support. So you are a leader to that person, Kajog. I have been a leader. Jala both Mugwa Bolong in many years. Ko music ladder, Jana Kweth, Jana Lam, Jana Destroy, Jana Lajor, but Tomo community. Just that alone, and music that alone, and leader. To be honest, Kejira me quit my ladder me. I can sit with any leader in South Sudan. Any leader in South Sudan. Nico Obes and Kaden.
I don't need to be a vice president. I don't need to be a minister. I don't need to be an ambassador. I don't need to be a governor. I don't need to be anything. I don't need to be a military general, a commander, or what for me to sit with any leader of country that South Sudan. That's your leadership level. Many years ago, me the kele ke warata dinners mong ke chomo ke mugoro baran chol ba baran jo ne me doge je ji ne me dor ke ji ko privately. I don't bring it to public. That is leadership level. Ka karo me lia ga bana jo ngen an ta dong me di ko lang na ne tu wana ja borar ka wor ba ngam gwi ken an ta dong me di chete ke show ni like la wa ka tum but ke 2000 3000 people ke stadium. Boka kuma better 5,000 people, 7,000 people to Bangabang weekend. Boka roar, too many people. What does that tells you? A leadership level. That leadership level take a standard. Standard de beko men bi shie mo realeka biangai. Especially we mona men. Ngaje men jang mo reka ne ko. Kala de jeni through my music, ladeje tin ngaje rom non ka chia ma ne ka ke no ka chia ma ke ti non ka nuore ke ti non ka junubin ke sa Sudanese mane ji gambe ki Ethiopian ti non ka ke mane jen anyo ti la nyen kono ke ki la nyen nuore ke me cho gambe le jen ka tek. I bring them together because a leadership level, a standard. This is how you frame your impact. You know, jiran men ledi chum ni ka yani bienen ka radu birogi kenen binetin haf ke jibi ko ne leng di yani bi dollar netin right ke ji ngaf ke ji na and then ka tele yeti ci riaw tet ka da teleram cha na garan e ka ku ko kaida. That's what you call leadership level. Bila compassionate ko bi no bi kon no ye chi more chi ma personal gain bi kon no ni chi more ka nya chi ma o bu do cham ke bu do je. So as a musician, I have been a leader for years with influence. Chataka liang moronka chia mare. Every corner, watin, lorka ngagwa. They will find God today, they were low. No, they work gawa, they were bentil, they were any way. They were like Lana Wonaka Barrel Gazal. Wow, kwa joke mu rumbek. Lorka ngana as a leader. Neriane da pel, get you right on nora. That is what you call leadership level. Now, mangat kene a torne te konte kungale support kene te la nga lu ke wie kala nga lu ke ju to go ke mala magwa ke te loy ke duo men ngat kene mi che goran kwang dang bala dorten de gor de lat ka to chi ma kan ke chi ma wo te mi dang de jektin ikite mi dang nang nyamten. I cannot do anything for fame, for monetary gain. Iko better yo kia bang hajana ko murai Facebook e dong bang na ko raja better ke followers. No, I don't do anything like that. La me be life nas be improve. Now we have to because go baranata. So that is called leadership level. Now that leadership level are big influence. You defend Christianity. Ko Christianity te yin magwa te ge xiang magwa tin mitiel ko ngat kon munde manan kwang chan da lar jeng munde ngi chan ngat ko no but another Bible. So ngan born again Christian, dedicated Christian. So Christianity jaga je ka humble ngai du ko kot ngai du ko kot konyal ke rieten kon chu ko tin cha kuin ka Bible gwire ji
jag jik ludiran jag jik ludi yei ko chi yiran chi da bat jag jik ti di roi nuku jag jik yani menene di chi akwen chi anke le wimon ram ku yero bi among ogwa simply ko jin Christians yan ti ke ken go yo to ti chi jek to re Bible ka chi ga ban mat ka ngai ngwan man cha pi ni ji mor ka gu and ta do arun bi ban nyaw mat ke Bible then be ji gwir bila perfect human being. You defend Christianity best through yani bi Christiani bi ngadien bi gang ke duk to go te nang kanam ya. Now anche gori e bani rungwan baka ta ko jiran mi chaji bot ai bot ko mi jia chimala miri te ne rungwan ti chi burai ke o jin rajalat ke me dole meni lade no e ana chi la lazy ana lad ana rodian long jarajin budien ladien but go robe ji gambal bo jo thank you kan no Ethiopia because ne rungwan long chi chon kel kanga needing to the social media ka gambele. I want to say thank you. You guys are heroes. Ko manga yan talk gwane jen ko ba e bot kamiji. Now kwana woga Christianity ko wai ne ta gambele bunu kan wako chigala. Take a letter to gambele te palganaka ba ko lo goro ko ran la roji ke manga ji lord. Mite lati ci latti ti ci kwen ka gambele ti de gwore ji gambele kwa la palike ba ko lo gwore lo akot ki bu ko lo bunu ga re lo akot nim gatin and then but gatin nim gatin gwa obi lana mite ga company kel mi ci let mi da ne ti 10 people that are employed akwa pali ko ne ko ne ku attack I think working ga maybe 50,000 ke wo 40,000 ke wo 5,000 people to wo kun so mi ku ka attack na to ni ke yen lazy sia ku no ko nyam sia lat ka gambele latin chi ku ka gambele ka ladandi ko ntame I can call those leaders ka gambele de ko jogo no yana me lo akot caption for the next 4 weeks ke 5 weeks 85,000 ke ne let's say the na chi the worker 10,000 kwana pegi kwana nang ne 2,500 ko mo kono 5,000 dong bi ngwana lo chwaro lo akot ba e mo ke le daga lo bomba le to ka tin ka gambele ko mi gambele te nyang chiranda ma year te nyang ma chamna chet ka nasir ko nasir diri jien ke bodu diri ke do yor yer ke boyedu diro kap kre bigunong ka market ba ka bangkok so bite mi jegmi binang cheng ba chama gad ku now gambele chi nasir te ka nyang ma chamna kami jugnu ke wi apore ko gambele tele ka ke ka nan ke chen mi jugnu ke banye rek pin bia lo ni ri chen ke ko te ka dang mi ju na bo gwanitin put na fin ko ne dum wantin ta gabel ti ba ko bangat riudien bokka ka depress ni ngwa mi ka traumatize ka kori len ka no ka gambele ko gambele gwa te ka agwa mi tare da ma jiram kel bo mi si gambele kon right man mi te company ti ban pin ti ba 2,500 people ne di kindaro with ku die me bikan me biga mo ka let then bine ti 7,000 ti mo to bo lo ko bi lo ko cha ko bi pan lakin ne di kontin ci lar no tin ci guji no bi mu ka let ka gambele dan ba ko raye ka ba ga jogo no me let ga lo bon pal me go bi ko may mu ka let
ko chagwa bina na ka ral e ko de e jaga na ka ne ri chu wana ka Bible ke wana ka Christianity. No, Christianity and the Bible do not teach people not to work. Tele siang Kristo ke Christianity ke Christian tele siang Christian me jog no ke tele Bible bo me lar no ke ngina ichwara la ke jog na not to be rich. That Bible is not there. Tele je we mon me chaga je Bible ko an Christian me born again cha widala cha ngi boko 7 days ka ngot wajen jana tin ka Canada ko ngora Africa ta Uganda we jana tin ka Canada man we titin ko Australia ko cha ko no tin Australia cha won win dialton donc du kulo tok ni jaltin tere dien gene release ni ti chila ti lwa kana ke kume ti riu dien bo ke ne kon ti nuore ko kon ke ki Ethiopian ke jike ki South Sudanese ke African che me jin African taka wai ne tin bo ti lwa ka kume taran ke taran ke shok taran ke wang taran ke jit taran ke everything taran ke tok me da kai door taran ke me da la door taran lep ba chicken le gwijene to bo tele ka kon tele kon ne rijene to ti chang mi talatin da ngor ba chicken da la shemen ta na tin ti ram ne e kum jorga ke chi mo e kon and then mitran ke joy ba mo ke treatment kum kana tin ne to jin tele ka dur na ba kon tin kon nore tekante but ko kai chagwa gwa o balaji. There is no Christianity and there is no Bible, and the Bible do not teach people not to work or not to be rich. Bible teach you to work and teach you to be rich. Bible ngije jiko lani ke ngije ko riengni rewti ngi Bible ke jika ngi ke ji Christianity. Ame chanchiran let ka gambele makuji ke lekwedoni ne de chi nagane ke chi robar ku dien ko me nagana me ngan luigi tie ka tung chamene fatene tongomi ke jug na ina liu me che ngai cha ngai ti ka tum yiro nyo kweli wo ije me che be cha na tuk tongomi na ku liu chi ro kwal yo ko Australia e boy cowardice Uchagwa believe in fear. Uchagwa bichangala pau bichangala ramadwal wimon is not good. Kachagwa bila ponchen bina togriek kachi terede. Rek South Sudan me to jube. Tatin ka maje wak maje nyam. Ni rar ka korjwa butin wane june 4 p.m. Kaya june ba ane madi ichi ne kume ichi deji che togre ke tamana dei barka na ga. Kwaro dun go chune yo kuna ro pula taga bulu. Ka jube chawo tin boke 3 month ka maka ngai ka nga dole tene ke kon chen mra la ran do kor la rie na ye gwa obi tin gero biro kwal dugulo tara ku ganen ko ken la jaliu chemen chi jaliu mani fanan mi damarza ton man chuen e wuda kanasar ka dol to wanti jiri ko ne toni ka gati cha dab jikien cha manikin kwen ke ok agwanikien chiriam dien chiebon wopin accountability men la ro jirti guri justice ken accountability chiela ke chiroba un mitiat cha gwa bago anchana gor kan de ya tak lakin pangwangi la loida ke ko me raja karami nane no chi wore dura chana naga long no de rajo mi cho rajo de la malaga ene dan roya la de jine tika personal issue yana bar chang no ri chuike yes lat ke jek lakin
jin point du jira mate gari good la ko na tu ne riek do personal issue yene ne tin chia do room bi kulu ban bani tiga public issue mu bi kulu ban la concern gade ko chia ro dun dwan ma ke jira na ke chi mute di history nu kunto riek mo ne kini tu there was no justice to that kana solve ci jientin tiga jar riek mo gorji kan bar robo nyo kwang riek ni nuori nuori ta yen ga riek goro ba riek dun ba solve bi riek na bi solve ke bi kon solve ne riek du ko criminal cannot represent people nyo bo mi jin member of parliament ke ci ran ci bar ka mai mana you abuse power no mone gora accountability barao before kin ni ben ko ngan goro bi ngan la korun. So, cheme pi Jesus. Me dol chelet ke yakalat. La gan mo gwa dorin. Me che gwi jeno I jene goro be right kot be gwor. Che jien che ko John Baptist ta wala den che right kot che bangor. So, te che la dola me te duer jene kwa lagje. Ha ku lagjor ko be kulu bene gan mo gwa me bi rwan to go be kulu ban kwen. Ki ba right ba kulu be ling and no born again. Ki ramita with la. Me bi rwan mo bi go. So totoni ketila kono guoj an kono ji but chejan watinoni nyodo ni jeji no jintika personal issue with Anyuak people that you did not solve even if jin the right leader ka gambele ka kini problem michiano kini kon solve then agin criminal agin culprit until taji kon look ka chichwondu chieje yes then because ben right leader because ben leader magwa mi be mun chong niam nat ko bina ko bembot riemran mi che wop pin chagwa as a leader chang jariak machare me goro biru ka South Sudan kana ran me bar la jet a bar kana gola deida so chagwa no bi bilana na ke bilara me criminal ke bi ban lar bilanga de so let's go back to this topic ko no money cheja. So there is no Bible, there is no Christianity, and the Bible do not teach people not to work or not to be rich. Bible ngi jiko jin lani jana kuko la lar no wood kiran the medja ke let kon perniam kan. That statement alone mide jako chi Christianity she data. Redo mokorod. No ran be medja and imi let kon perniam kan. That is the biggest motivation and the biggest flex. Karamita ke energy ko dar lat ko again the reality of the world. We want to continue ni michilat. Tell me jagi dalji yagji na. Mi jin chan nyod jin o jin wun metalwa. So mi jira mi Christian pin mi ngai ko. La ngai right away ni men cha kwinji. Ki ni men chichogo mo chi jek be ngaji no ko the me go robo roda jiglong. Ko run bi pit bita God ku ngabi miyo chi jin. Kan chawdu bo let's say chawdu ya duen ki chawdu chete luang ki nyon jin point jin siang miti mi chi gwar ki ti ga luang mi pur ajana kula ne ni kama na kon richen ki mante kon manin tama ngode te manti pur te lo da che go de lakin da che de kai la wo ka mai la lingi cham cha te pul mi akap mai bi man wo tin wo ka mai ko wodi loken chawkien loken gwat ko chu ko la no bi let be pan and mi bi miet jeg ni mi chi let kon pan yam kan ene dan me wudi riem na pinka gambele kan ja tag Christianity ki a Christian community ka gambele kan ja tag telara mi chi attack ka kan ji gambele kon tin Christian de kon kan use re lo kan ji use re lo ko la example mi le chen ki gwan pong ki rami wudriam na pin ki rami nung na rigre gambel kana la tele Christianity mi chi condemn so me dir kul ben no e bi Christian ki Christian bi ga bana ta
ne to kanji let kami jia la we lo akol bo be right many Australia teeth and I believe that we lo akol go right ni amna so when you use these people platform ba kam ji bi right bi ban lat ki bi te ko de yana mo ka lwan ko de riet ki ba ji ngi re pa le ba o tane kel ke da manane ga lwa bompal no more chance kini ran kini ji Christian kini Christianity ki Christians kini ka me chol bi go jogare che mo ko gwa campaign kada biya banta ka riyatin yan Christiani michielel e wote go opportunity guru ijino guru tem guru gake but ko Christian tel mi guru gane jikan kan ya ta kata yani wote gi chaka ngong ko tel mi rum yene ta jipel ladi latku guru leadership du yani era nogoji kwa saponi ji ko jinam kel kane jeng damanda jeng gada so cha jalat ke je che mo la lu ke ji ne cha dap ke so men dir ke kula attack ke je ngu men chi tuo go ngu chi ro diro ka ma du yene Christiani ka ko Bible e raje ele ni mi shele bi riet ke kulu mi kini le te bida Bible wa che ben ke ji charo bun kuin ji ba mi kini wo ke je mana jin le Bible te la Bible me le ran mi kini le Bible bo che ji jugi jin no go bila kwanyaran point na Bible ke Christianity che jugi jin no go bila kwanyaran te la Bible me la je wi mon ijini no go bila kwany ra do dien ba ji yagra dien no go ba ji yagra dien bila kwany bi ngule cha chi jen e no cha wo iji pat ku me ji pat lat kno chu kor chu no ke me de wi gude da ga jen kula link ka culture dan bira no ga da cha chur we mi aga du cha par kana go ga da cha chur we chi we gwar we dan chero bin ka ku ga da ramin shi ga da let ka mi jiya kam da kana po cha mar nak me pa e chia mar jenas tele mi chalat ko nyi ne ka jang nyi ne ga ku mur yor ne chena ba ka jow daga chero da mare chwi ni chia mari nyo ye ko ye ni chia ma na ga ngane ku ro ba nyin ga ye ke baro mat gwan ter cha ja lat ke ram chum ke ram cha die dre dwar la ja le ram dak cherke so to e culture dan ko chimi jieg me de chia mor de wi gude da chia bla jana lar ko de ji pat ka gwa chalan wo ji yak la lieng roi no Bible ka la lieng roi no ko do gwa an ko mo gwan ga ko don gur kon dore ni ame chala da adam cha kon punish keje e wo jintu yak tu no mi chi yak chene la yak ran chi da no abiran di jugo non chen yak chen go ko ni ko che yak chen no a nyok chero ben repeat ke time et Jesus take me che to go wan wan ko gre lo ko on the very first day tele oi kana lo gor bote ke second day e che to ko chen ne am che lo nyo to ko chen ro de on the very first day che ngule che ngwani quit padana ogoke le lu mu ko nyu na wo na me lo gwan cha trade cha belatin so ran gwa biben ka public biben right ka mi chi linga gwa mi kini dwor kini linga gwa yani palpin gwa long ko palpin la nyu ngai ngwane dum ni temo Bible kana no iji kwa abuse radien ke ji yak ramadon ke ji lat ke ji ramadon kan Bible no ke wono chene men chala dinen no an chene goro be kwet batangwa ni mi chi dwor che chop gon ni ti dong chiran na gujida ke chop tin and then la loina la jeg
So nyala dia to ko la an dia roi je but cha gwa boko ba roi je ko bio gna dama karam lueg na ran gwa bi roi ci ran bi kwet. So ko wono yani gwa biran Bible be nga gwa no men de ran Christian attack je ko te ti ni ngan ngai je te ti de la re ti je ka Bible lakini an Christian mi cha lar pijino te mi go rabalat de lat ka gwade chan Christianity chan de ku so ana bana womat tangwan you know as rami husband as rami gwan gan as rami dika community chaga biran be nyur ke issues ti nyen tianti but chana goro no ba dorun ta content beriaw ke ba both ka queen mon gwa bana won yam la na itin ngake melana chogre community da so ba right ba kap chongwa mo dong bele dun jogrun bala banta mi bala de joge bane kon ngany na Bible ran Bible kwen Bible lar je no bi miet jek ci let kon pen yam kan tele Bible mi jog ji nyone nyok tele let mi ngeje tele mi chil kwen pin mi tele company mi kwen pin mi donate 1000 people that can employ chuna kwe de ke yen nyon ko in situation to contain as a community ci kon perere ka dum ni tongwan baran ku jino ram meram de na bot ka yo jaram bu na onyot ana bana nien kamal be ko nyal be kon be char kon be ka tit ka be char kon be ko bot ko bana dormi biro yale ka ko bana rolling wi mon ko nyal podia gwan ni kondia bye ba je ke yeru ni nyok dong ba ben ko runo nyana kamal